بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شوا و بخیر. نرینا راست دست بکر امی بنرینه که راست لمسئله روجه ده بنهرن لبلی مسئله چنه مسئله سرانسر ایریشکریا هوین سیونیست و امریکا به پشتگیریا انگلتره آلمانیا و دولتین دن لهمبری ایرانی لهمبر غزه و جارنا یمنی جارنا امبیجن لبنانی جی بمب باران دکن لبلی دوی 12 روزی ده پرای لهمبر غزه و لهمبر ایرانی رژماسیونیست تبلی امریکا لورا امریکا جی دو دست بشار کرد با آوای کی فرمی لشک عسکری تیاری خواه بسر ایرانی ده آجوت و لوی در چند دوران بمب باران کرد. تماشاوان هیجا 12 روز سیرا وی شریب کوچو حتی آنها چه قومی بله بردست سبی ما بخبره کو آگربستیه که احتمالی که آگربستیه چاوی خواه کر و مل اکرانان رهند مل آژانس رهند ده اسنا کو و آگربستی دست پی بکه جاره کدن ایرانی اردا کد بن اشغال سیونیستایه و لی شهره لی باجاره آوا کرنه جاره کدن به فوزه یا ایریشیوان درا کر و پشتی ساعت هفته جی آگربستیه که دست بکر بله آگربستیه که چوایه لگور هن آگاهین کتین لگور هنک خبرین آژانس دن در باست بن جارنا اف آگربستی تی اخلال کرن جالیه کی و بله اونجی تخمین دکن جالیه رژماسیونیست و چما لورا رژماسیونیست اخلاق حربه اخلاق شر اخلاق بین الملل کو جبو شر تی آجوتن تجاری قبول ناکه و امبیجن وان نورما وان قانون نظاما جخوره قبول ناکه از چاوای حرکت بکم از چاوای تف بگرم لگور دلی من چوب خوازه از وها بکم تورکی وساحه پشتگیری ویجی امریکایه انگلتره آلمانیایه جبر وی اوجی به وی توری شر و ایریشال همبر غزل همبر ایران و دورندن دو دومینه بله امی ایشب سروی مجاری خبر بدن همان دمی د مدیا جواکی الاجانسا امی تعقیب جی بکن دوان اسنای کو برنامه مد دومه چه خبرین داوی چه آگاهین نو ورن دستیمه امی ویجی به تماشاوان خوره پار بکن میوانی مکیه ج نسیبین که سیف الدین آرمان لیکولینر و خیر هاتن که سیف الدین خیره خود الله به خودش راضی و گاوه کدن سیف الدین گندوز جرحای اوجی بشتاری برنامه ما و اوجی درباره مجاری ده چه معلومات نوی هبن او بمرف پار بکه گاوه کدن انشالله که سیف الدین ابو 12 رو رژماسیونیست و به دستکا امریکا و انگلتره لهمبر ایرانی ایریشین خواه دومینه بله بردستی سبی بیده آگربستی کی دست بکر امن سر آگربستی جی جارک امی قاسه کدن بخوازن خبر بکن لیوی 11 روزی اون چوا دخوینن دوی 11 روزی ده چه قومی رژماسیونیست وکو جیته هیوی کرن بغداری دستکا وان دولتین دن ایران بمباران کرد به معنی به امبیجن جیر سبب کهبجی لهمبری و ایران چیکر ایران تورک چوانیشان دا وی 12 روزی وندکارنش مرب خوینن بله اول خدای تعالی رحمه خو للشهیدی غزه و تمام فلسطین و مسلمانات که انشاءالله برنامه جی سرخیری بی انشاءالله سلام و حرمت خو جوار و تماشاوانه مرا پیشکش کن علیکم السلام معلومه و یعنی بری گو رژماسیونیست ایریش ایرانی بکی دما گو حماس را آگربستی کرد و دمی امریکا چه کرد هنک سلاحی گران سلاحی نو دانا و رژماسیونیست
و حاضری که جبو پیش کرد یعنی او چک وسیله گران بو دانا سیونیستا راستی نجبو غزه دمانه که لورا او چک وسیله بشی گوستاندم لبنان سوري هناك عراق يعني فلسطين جهيجو خواست خرابونا زيادة تيدا تشيبه انوادا جربان يعني ويدا مي هات فامي جو اف سيونيست حاضريا تشنديد كد وانا كي اف حاضريد كد دقو يعني ما لبنان حزب الله جو ازهو حربيتكم لويد سكناندن سوري جو اج طرفي ما يعني هجوم از اذن نادم بو سر سيونيستا دا وري يعني ويجي دا جوانا كرا لويد يقر عراق هكذا جو يعني ام عالية مغا تهجوم ام عادی سونیستا و چین آبی مال حولی ما چه ما ایرانی یعنی پیشی و ابنا جحولی دان آلی ایران بتنی ما جغینی یمنی حتی امریکا اگر گو بالا ما بین امریکا چه بیامنی را اگر بسیک یعنی گو بس جمعی من نخا تعالى قانون تاب حضور تنها تيجي كشخورة بسك يمني شكر قو تمام قو أستراز رقم تراتنا أما بسيونيست راوي بردوام دبيد ريدا وانا كي سيونيست أف حساب كرد قو أف چند سال أف قدره 30 صالية قو أمبارغو لسر إيرانيا يعني وكا دماس صدام حسين قو العراقي كرن وانا دقو چه دقو باسكي إيرانيش كاندنا شو طياري ويناكي نكارن رابن او ايكابن يعني نو نكرنا طياري نوجي دسيوانا كده ثنانا و دولتي اي قسمي عرب اجي كسكي جو اليب كتنا و او هيزي جو حوالتيا ايران الكرن واناج كي خدا باش امريكا هيد سوري دبو هيد عراق دبو و گوچه و دماغ ام ايران اخن پیش دا او نوکلر انرژی و سلاحا گوچه که سیونیستا را تهلیکه عرض که بو خاطره به تهلیکه گره کم شحوله راکن جبو به ام شحوله راکن او چند سال ما امبارگو سرکریا او جی که فرصت که لسر ناوه گو اصلا لسر ویل ایرانی خسته واد گوچه دگو او ساله 1900 و هفته و نهادا هشته دا دگو ایران رژیم ادخال یعنی اسلام انقلابی ادخالی در دوره خود که ابناش که الحسابه من الحسابه دولت عرب هات و من الحسابه دولت اروپا امنا به معنی انه که گوچه گومه رژیم بخول بین امی واسلها امها یعنی د نقابه سلاح او رژیم دا رژیم تروریست و امریکا لهفتو نکرد لهبدو نکرن لورا دولتی وکا پاکستان جی حالو بیانات دان گوتن چه و دما گوهون به کیمیاسالا لإیران اخن و لکیمیاسال ایران اخن امجی که امی کیمیاسالا دنا ایران ایوینا تنانا اما امی دنه لورا الحساب کتابه کیمیاسال بیولوژیک نوکلری رجمات تروری حساب جی ناکن اما و ایران خصیار هدفه هذا فيدا واقول في معنى قوم إيران من أمام الرجيم بقول بين هم شيء شو كن واكسيميا صلاة تكرم بيشوانا كي برد تيشوا نج. بله. أما وادقو إيران بقوتها أب قوتها قو إيران حاضر كدود حسابي وانا كده تنبو وانا حسابك دي جد كر دقو خاينين نابا إيراني إلهم بر رجيم إيراني أو جويرابن بيا لورا ارگوتا که وقت پجاقی همان سری خود درخست ویجی که گو از آماده ما و هنک اجانه اسرائیل بگورینن هنک اجانه اسرائیل و عباسی خود هندستان و دولت نوکا عالی پاکستان وانا که گو بپرا داعشات کن خصنا الدوره
و بری هنگیجی که هندرو ده هنگ سیاه روکه بیسی حاضر کربون سویقاس یعنی دربکه مازن هیوی دکرن اما بله یعنی جدر و پروژه کی به پلانه کی جخوردانین هم جدر و دا و ایریش بیکرن هم جی دهندور دا و تبلهویه کی بدن دست بیکرن پروژه او هند بیجن بله یعنی بله ده پروژه وادا راستی نگو امریکا و سیونیستانینا تمام دولت اروپا چند حب دولت خارجی هنه که وکه اسپانیا و هنه کلو خارج اما دولت اروپا اغلبه یعنی رضا خاچه فرانسا، انگلترا، آلمانیا، ایتالیا، دانمارکا، هولندا اف دولتی گو بری سومرگجی بون در عرضه مسلمان دا دو افریقا دا سومرگه دکرن و انا دیجی که تمام حیث قوته خو استخباری عادی اخباری و سیچک و سلاح دا ناسیونیستا یعنی ایران و حماس داهی ایروژی نبو سیونیست و امریکا تنه را حربت که تمام دولتی کافری دنیای حربت یعنی تمام ایران خوبوی دانیو که سیف الدین رژیم سیونیست و بلکه امریکا به تبی استخبارات خواه چه که ماسی هشتن که و هزا ایرانی وها تخمین ندکرن وها بکرتای سرویجیم خبر بدن که سیف الدین گندوز جی بشتار بو که سیف الدین خیر هاتن خیره خود لو به رحمت الله بابا ان شاء الله سیف الدین آرمان کرم کن وی پرسا من برسواوی بدن یعنی تبی استخباراته که خورد لورا امریکا انگلتره اوجی دستکا استخبارات دادن دهندر ایران دجی ام بیجن به سی خوری خواه به جاسوسی خواه ان آگاهی و معلومات جخوره جوان دبون لیبل وی تخمینی ند کرن کوی ایران به وی شکلی وی حکمی بکه یعنی دور دا چی که ماسی هشتن وانا به که فاتی بنارن ایرو به ما جبو مسلمانه دنیای خلیفه اسلامی به ما جیو چخاص بقیمتا لبا مسلمانا سروکاتیه و ایرو ایکی وکا سید علی خامنه لهمبر عالمه شیعیه يعني الهمبر علماء جحفرية وكا خليفتيا وانا كي قدما قو امي في خليفي بدنا عرضي يعني اصلا ده اصلي خدا تقومي رجيم معناش رجيم امي سيد علي خامنئي بكوجه وقت اكتا حولي معلومة تماما علماء الشيعة الشيعي وجحفري وسائل مذهبية تبع شكرا یاخو کرنیت یعنی وانا که دگو چه دگو امی هم جهندرو بمخالفه بجاسوسا لیخن هم جدر باجی که بچکو سلاح امی لیخن و هم جی که اف چند ساله امبارگو ملسر دانیا ضعیفه وانا احتمالا بو ایران جهنک حاضر کربن البته تکرن یعنی های واشتش نهبو اما گوی هفت قاسی لهم بر به هجوما وانا که ایش وانا که اداره بده جواب بده وانا که اب هدی نه بله راستی بله. یعنی اب هدیه هانا که وانا که حسابی خوب بیشکلی کرده بو اما دماغو ایریشی واتش بکرن اگر گل بارا ما به یمن دیسا دنگ درکت لبنانش حزب الله دنگ درکت عراقی درکت سوری درکت یعنی جی پاکستانی درکت چقدر دولت اکرگو النفوذا وینا که بنابه دا اهل شیعه هبون همکا تمام سازی وانا که دنگی خود درخست حتی اخوان المسلمین یعنی سروک اخوان المسلمین جی سید علی خامنئی را چه بود گو براتیا اسلامی براتیا ما و یکا و جمله مج و یکا یعنی براستی که سیف الدین اویا هیوی و داخوازا تمام مسلمان ابو یعنی نه بتنی خلق ایرانی یا جی مذهبی که ام بیجن شیعه
تمام مسلمان اهل سنت جی دولتین کو خلقی وان مسلمان حتی دولتین کو امبیجن رایدارین وان بشکلی کی به غربی را به امریکا را به اسرائیل را جی تکلی وان هنه و نوا وان خوش تجارت وان و سیاست وان به هفدوره او جی ویا قبول نکرن لورا آوایی کی نه لگوری حقوق ناونتوی یه شر نه لگوری حقوقا کو ناونتوی ده تی آجوتن بشکلی کی وهابو لورا رژیم سیونیست بشکلی کی هوانه بشکلی کی حیدودی دست بوی شری کر افجی تمام مسلمانه و خلقی کو خودی وجدانن یعنی خلقی عالی غربی جی بوی ایریشا رژماسیونیست نرحت بو و نرازیبونین خود دانه نشاندان که سیف الدین gündüz ایرو ام بحثا آگربستیه که اتکنیدی پشتی 11 روشر آگربستیه که هاته اعلان کرن آگربستیه که چوا دو امریکا ایریشی تأسیس ایرانی کر تأسیس نوکلری کر گو من تأسیس و ایدی تخریب کریه ایرانی وی رد کر گو اره ایریشک چه بیه لیبل تأسیس می نوکلری خسارک و هاکو امریکا دبیجه ندیتیه لیبل مقابله ویدا ایرانی جی ایریشی هن تأسیس لشکری امریکا لقطر لبحرین لهناك دفرين دنكر يعني او مسلمه كد بيجن مقابله و ایریشه ده ایرانی جی دبر خدا ام دنهرن پشتی و ایریشا کل هم بر امریکا هاته کرن راست ترامپ دوی خودیسا گوهراند فکری خودیسا گوهراند و گریا بل آگربستیه اوی پیواجوی اون چاد خوینن که سیف الدین gündüz لگوری و کیجان آلی رژماسیونیست یا ایران جوی 11 روژی زیده تر خسار دید تأثیری که نباش دید بسم الله الرحمن الرحیم براستی امریکا دوی ایریش سر تأسیس نوکلر کرد ایرانی من ایدی پشتا وانشکان و ایدی ایرانی نکاب خباتکی وها بیکرن راب ev agahiya da gote le amdınların evya rast naraste amiki hendiro ki kaderi si o 5 sal beri malum lo Ukranya le Çernobil tefsiki vaha dana khoda taqinek khatche kirin yani taqinek be keyfi şey bu o da bir taqinede gerek insan جبروي تسيرا نوكليري هاتن يعني وكشويتين وبكي بحضارة بكي بمليون إنسان دبن تسيرا ويمان حتى دبين أو تسيراوي هات حياة تركيا هات حياة قالكي دولة أوروبا دبن تسيرا في بومباي دمان يعني أو تقينا كل تسيسي تشيبو إلو أمريكا دبي من تسيكي وها بومبا سبان دباران دي من تنكية وهندا كريه وقتی که پیوه امریکا امراض قبول بکن حوجه لإیران بسط هزار انسان جبر نکلری بشوتن بین کشتن و تسیران نکلری ورا حیات ترکیه ورا حیات عراق ورا حیات سوریه کرکوان دولتیان او حولافه او اگایافه بین زمان لامدنرین حتی نها یک لیکولینر لسر و تشتیهان داخویانی ندایه یعنی نگوتیه nükleer sızıntı ya heyi ya tınneyi. Ab Amerika ku bomba avit ve dara lugor ki Amerika da be lüve dere kaderi bombaya İran Çin'a çekiriye vana atımı takandın havcaya lugor ki em peyva Amerika em rast kabul bikin havcaya hazara insan çavak li Hiroşima çavak li Nagasaki la şevan ev bomba taqiya şewiti وجد إيران جي تشتكي وهابية الحمد لله همدنرين ربيع عالمي روي مسلمان تساس بيدر خست أمريكا ديسا بفريقة أورتدما إيران ديسا بعزيزية خدما أنبياء يعني أم ديروك يجي بنرين وأم روشا عربي بنرين أمدن الحمد لله أو تشتكي أمريكا يكتبه درنكت بيشترون وچون بومبا الولايات المسلمانة براندن ام ویا ام اول وچتی ام برای خواهی ایکل من ها گودارید کن ام جوانا ببیجن ایلو یک انسان کی یک دولت کی
كجدار وورا ولتر ولاتي ما بومبا ببارينه ولكن اف انسان دجمنه باب كاري مجيبه حسابي منك انبياء اول بيجي يعني بك ايرونك انسان بتشافي نيارتي الايراني دنرن بتشافي مذهب الايران دنرن بتشافي تشالي دنرن ام فيد بيجين يعني امريكا 12000 13000 كيلومتر دوري ما هاتي فيدرا الولات ما جيخه كوني خدانيه وتي لسر ولاتي اهل قبلنا لسربان بما دبارينه يعني ابيا دو بناوي كيمياساري لسر عراقي بارانده دو بناوكي لسر افغانستان بارانده دو لسر ناوكي لصومالي بارانده انا حوجيه ام مسلمان وكي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دبي يك مسلمان دجيكي دجرا ناي جسكرن حوجيه ام جديركا عقل بستينن نديركا باش فين بكن امريكا حتى نها للسرنا بوما بارانديه ونهشتك ام ريح خشي ببين اذا وكي تكوت دبي حربدا كي بسركته كي دباشتما ام بيتر في مجاريهان براستي حتى نها للسر ريح عالمي اما بجن سر نام مسلمانا دا ويك للسر إسرائيل دا بومبا ببارينه ويك إسرائيل دا بيستي لوان تنبكه دبتك وهدر نكتيه بله يعني او حرباك دبي 6 رجاء اجوتي جحذار ونسد الشيس وحفطه حتى نها ويك دبتكي ناك ولاتين مسلمانا انك وكيدني يك كسي بستر اسرائيل بمكينه بارانديه جبابي قاسي اسرائيل بستر قلتشي يعني قرفي اموابيجن ايدي بدسنا اغنتكت تربيه ندبو اسرائيل تشتغل دكر ارتم الجمي كاردما يعني سوريا انسانا كش كسي دنگي خجر نكر لبناني وقت انسان شهيد خلت كسي دنگي خجر نكر لغازي افسري چند سال 8 سال هدا يجي مسلمان تي شهيد كرن يك دولت كي دنگي خبرناك وتشتكي اسرائيل نابجه حتى نها جبكي وانتشتا لجب اسرائيل كارمايه اسرائيل ايدي او باوريو بيشي بيد بكس ايدي كان دنگي خجر بكر الحمد لله عبدالنرن اولاد مسلمانا تناورا في 11 روجا بومبا بسر إسرائيل باراندن لتل آبيب لحيفا به قالك جيا بومبا باراندن ام في احلاقي اسلام بين دوان كي فاتح برا ابيا ملاتين مجهشه ونچه اسرائيل وقتی بومبا داوید سر ایرانی لسر انسانی سیویل کو انسان دیرک وزاروک بیکتر هبون بومبا داوید سوی درا چوا کل فلسطینی لخاز مسلمانا بوما بسر مسلمان دبارين نادي بأفزاروك وبيلك بشت كجه و عادتي خالص إيران جي بيك آليته لأم مخابن أم دنرن إيران وقتی که بوما بسر إسرائيل دا آويته اتاك شتيوهات جيك عسكري يا جيك مركزي به ناوندي به بوما بسر وانا دا آويته حتى ارتشتاجي هي او قباك دبين آج حفن جيبيا بوين آبي لكره دبو قوه دبي وقتی که ایران بمبا بسر اسرائیل داویده یک دبي اف دمر قوه به قصدی ندان شغلاندن جبو وقتی که بمبای ایران تک نام ملت انسانی سیویل بکشتن و اسرائیل هم بر دنیای بیوای از معصومم و انسانی من به بمبای ایران تن کشتن و وقت حقش بده نشاندن ویجه کمینه که حربی بود الحمد لله ایران نکته او کمینا هانجی حتی کشتی ایرانی هاته بمبا بستر کدر آب بارانده لجيك ناوندي يا عسكري يا استخباري مثالا او نخوشخانه يا سوريا ايران بومبا بسر آويته دبني ويده لشكري اسرائيل كل غازي هم بر مسلمان قطع عمدكن اولور بريندار دبن وان ويدري تداوي دكن وان ويدري قاشو وان راحت دكن ايران بسر وان دا بومبا آويته الحمد لله خدای گراوی دبی بکی ایک هاتنه کشتن بصدان هاتنه کشتن دکس قلا وانا که یک آدودایا ناوندا موساته یعنی از دو حش حضار و دو سدی جیته گوتن او ناوندا یا موساته که تمامی استخباراتا موساته آکو یا پایدا کاشر دبیجن جه که پلان تحسیس نته کرن او درجه خاطر هلوشاندن
حالا خبرنه ایران بهتر لمجیه وان دخه یعنی لگل ناخه اساسیا لحایفا اف جه تجارت جه ارتیک لته چکرن جه گاز لته آینتین چوینن ایران وان درا بمبا کر اسرائیل نکاره بیجه ایران به سر زاروکا بمبا باران 3000 کشتن یا 2 پیله کشتن تشک وان کاره بیجه دخاده ارتشتان چه ببه لی چه نبو الحمدلله بله یعنی جعالی مدیای وجی جعالی مدیا و میجی رای گشتی داد میجی آلگی رای گشتی دجی و پیواجوی وی 11 روزی ایرانی خوش مشاند اون وید خوازم بیجی یعنی ایران اخلاقی اسلامی به میدان نشاندن افغان و بیجم یعنی اخلاقی اسلامی بسر پیرک آده بسر زاروک آده ایوانه دمالا خونشیه بسرمان بوما نباراندیه بله اسرائیل هم لغازه هم لبنان هم لسوریه هم عراقی هم ایرانی وان انسان دمالا خونشنه اسرائیل بسرمان بوما دبارینه بله هم خادم بیجم منر که سیفالدین آغرمان از بفتلم خبردانا خو جبیرانه کن که سیفالدین گندس دورا گوتنی و هات و وندی سات کارن تمام بکن که سیفالدین آرمان یعنی ایرو امج آلیکاره سروکی گشتیه از خبردانا خو راست بکم وزیر کار دروایی قطاره ایرو داخویانی که دام مدیای گو امریکا جمع خواستیه که ام جبو آگربستیه که نابین وانده تأسیس بکن خبات بکن اوی اجده دا خویا کرن که تکلیف آگربستیه ج امریکا هاتیه یا راست ج رجمه سیونیست هاتیه اوی چه ده معنی جبومه؟ نه یعنی سری حربه دا سيد علي خامنئي وقطعا ام سيونيست ارى خبر ددن ام اشتغلن ام ولا اگر بسيط يعني مخاطبه ما نا سيونيست ام سيونيست ارى مخاطب نابل ابنا دعوه اني نظمان عملي قاجي جبرغو قيله الايراني كر لو راب ايران رو مشتبو مذاکره دکرن دشتغلی که او مذاکره وانکی دوام دکرن وانکی چو چکر چو ایریش ایرانی کرن و بسر وینکی دا عملی خواهشو گمیه گشتی خوی حربه و تب طیار خو لشکری خو تب آنین کورفزه و چکر تشتیگو سیونیست نکاری بو بکن او بمبای گران و بن عرده دا 5-6 متر دچن بن عرده دا تقن و تحریبات دکن دسته سیونیست عادت نکن امریکا چکن امریکا چو جبهه سیونیست وال ایرانی خست برگوال خست او روی وای گوهرش ایران را پیش ورا لورا ترامپ گفت وگره که به شرط و شروط ایران تسلیم بده ایران ایجی ایزاحات دا وقطعا ام تسلیم نابن حتی گوشموری ام حیفا خوهلینه اجبرگو ایران افریا واناکی گرد چکرن قطاری گردن ام مثلا اگربستی ایرو اغلبا به دسته ایران دسته قطاره و به دسته ترکی چید به لورد نقابا روسیا اوکراین داشتی که او وقت ایسیرا بدلینن وقت گل سر ماسکی رودن دیسان امریکا و اروپا لورا اروپا و امریکا طرف حربینا یعنی امریکا و دولت اروپا دلیل ده اوجی که لچنال عالیه سیونیستا جبهه خودانینا خارج لهمبر ایران مجادلت کرد ایزاحات کرد سروک رئیس جمهوری آلمان زبه خود وما 14 طیاره سلاح شیاندن اجی سیونیست را و گو سیونیست ام واناکه دستک دکم لپشتاوانش بو خاطری گو ایران چنه که نوکلر انرژی بیا سلاح چنه یعنی جبر گو روی واتنا بو قطر بیشت کرد لورا دگر گو ایران عسکری امریکا قطر خصجی که دیسانه که قطر دوره در نکرد یعنی سرک وزیر کاری در و ایرانه به قطر رشتغلی گوما افروک سیل فوزه گوما آبتنا
وڵاتی وە گۆمە نابێتەوە مابێتە کێ مابێتە ئەمریکا یعنی وجه وەدای ئەمریکا ژوێ دەرە المەتخێ مەژی چکری مەژی لێ خستیە و ئەم دۆستانی ئەمە و تجارەت ئەمە و بەبوەرە بەردەوامە یعنی ت مەسەلا ناوەدا تنەیە ئەش بۆ هاترێوە یعنی قەتەر مەسەلا غەزای دەژی بەرگۆ دەوڵەتی ئەوروپاوەکە ئینگلتەرا فرانسا ئەمریکا ئەڵمانیا و ئەو دەوڵەتێ گۆ زمانێ گۆ دەوڵەتە سیۆنیست سازیکردنا و ئالیکاریژی رەکنا هەڤالتیاوێ ناتکەنیرۆ و ئەمریکا هەڤالتیاوێ ناتکێ طرفێکی گۆ بێژێ بێکا ئازێ ببن سەبەبێ ئاگربەستیە وەرە بەر سەرجەستێ من هەڤاتن چێ ببێ ئەو ڕێژوانارە نەمایە بەرگۆ نەمایە بە قەتارێ و بە تورکی با دەوڵەتێ گۆ ئیرۆ دەبێژن ئەم ناخوازن حرب زێدە ببێ ئەم ناخوازن جەبهەفەڕە ببێ ئەم ناخوازن خەراببوون تێکە وا وڵاتە لەورە خەرابوونا کەتیا وا وڵاتە هێبێتر خەراببووە دیسا دەستێ ئەمریکا و هەڤاری ئەمریکایە ji ber lo ev agirberstî teklifa Qeterê hatiye û yanî ama kê kiriya Siyonîsta kiriye lewra doş Trump yani Amerika divê êrîşa henekî de tiştê got Siyonîsta nekiriye wa kiriye wa hicûm kiriye ji ber got wanekî hicûm kiriye dîrek tarafê herbê û îro jîkê yanî Qeter و دولتي وكا قطر مثلا غزه دشيكي امريكا ديسانكي دستي سيونيستا قرتو سلاح و عليكاري و هر شيء جهاد عليكر و چو چكر بي سيونيستا بهما صيرا اگر بستيكر اسيري خوزوافستان كيك سيفدين امريكا چكر سلاح دستي سيونيستا قرت ديرك چو لإيران خص و پای نجیب قنالا قطری گوچه گو اگربستیه بینه اولی تکلیف بجوانا کرا بسا یعنی تشتی گو مدخواست چی کر ما گومه و سانترالی و بومبا بکن سانترال بومبا بون یعنی گو سیونیست گومه رژیم بقول بینن دسته وانا نهاد گو نه نیتا ما یولوتن هیا او اشتغالی خو خبره خو دروبان درکتن امریکا ایزاد کرد گوته نیتا ما گوم رژیم بقول بینن نینا بله يعني إيريشا رژما سيونيست و دور دستكا أمريكا إنجلترا فرنسا ألمانيا حتى إيريشا أمريكا وان إيريشا تف يعني نه و رژما إيراني هلوشين ياجي تبل هذيكي شيكن بالعکس دنابینا ایران ده یک دنگی کی چه بو یعنی امزانن کو وکی هر دوری ایران جی مخالفت که لبله لگور خبرین کو د آژانس ده در باستونج ایران تن و خلق ایران در ته میدانا یک دنگی کی هم بر رژما سیونیست هم بر وان ایریشا چه بیه یعنی پشتی کو مسئله اوه چما وها بزانبون وکی کو مدیا ویاتین روجوی هدف امریکا قلپاندنا رژما ایرانی هدف امریکا رژمه بگوهرینه یعنی وک رژما ایرانی یاجی دولتا ایرانی او اداره ایرانی وکو سوجدار به وکو قباحت ویه به و هاد ده نشاندن یعنی هدف ابد به يعني افجي ميجي ملت دا ميجي خلقي دا دنياي دا هدف ايراني ابدا يعني هدف امريكا ابدره د معنى جويره هنا يك دبي تاسيس نوكليري و امبيجن الهمبر و ايريش راس بكجبوك ايران نوكليرا سلاح كيميائي بدست نخه يكشي دبي هدف عددي رژما ایرانیه وان هر دو سببا جبو و ایریشه دین زمان لبله خلق ایرانه و یک دنگیا خو و پشتگیریا هم لکیلکا دولتا خو بیا من دانشاندان اون چات شد بیجن بکرتایی که سیف الدین آغرمان يعني وقتی گم بحث رژیم ایرانی کن
لورا سری دا ترامپ هارو گفت گو به شرط و شروط گره که ایران تسلیم بده یعنی رژیم های تسلیم بده وقتی گو رژیم تسلیم بو و امضا که لورا گو تشتی گو انبیش نتی جیبینه احتیاجی بتنه گو رژیم بخور به یعنی احتیاجی بینه وقتی گو او مایز اندن گو نکارن وینا که بکن رابو چی کن گو نه احتیاجی اما yani nizama gom rejime bu benim tine ya ne böyle وقتی yani وكما بكن ورن بيشارت شو تسليم ببن دي سبب رجيم اما جناب دولت مسلمان هذا بنرن دولتك وك دولت ايران دولتك يعني كبنا كوكي وكاوي تجربه وهنا وقتی اسمه مسلمانه وقتی دجمن جدر بتي لهندرو دبنا يك كيكسين از حقيق حلال بكن از قوتنا وببرم خبر و آگاهی که گرم او آگاهی که داوی ام هیندکن افجی جبو ما و جبو تماشاوانین مجی و انشالله خبره که مزگینه که بخیر به مجاهدین حماس الغازه کومکی لشکر سیونیستان کمین پیشواندانین و جوانا حتی آنها 7 لشکر سیونیست کشتن اویا خبر داوی آنها آژانس کج فلسطین خبر دشینن آژانس وان چی بیل ویدر د وسایت کی ده امبیشن وسایت کو لشکر رژیم سیونیست ده پیجدر و حماس لوان کمینه کی داتینه و آگر پید که دوی وسایت ده حتی آنها 7 لشکر کشتنه 16 جوانجی بریندارن اویا آگاهی کی داوی دسته مده هنو کت آژانسا امیل عالیه کی دن بحثا غزه جی بکن براستی اف ایریشال هم بر ایرانی برخدانا کو ایرانی هم بر امریکا و رژیم سیونیست نشان داده بلکی روژه و سرانسر کشانده وی عالی لبلی غزه جی عالیه کی امتزانن حالکی روشکی نخوشتای لورا العالیه کی برچیبون و ام بیجن عالیه احتیاج طبی احتیاج خوارنه و خوارنه عالیه کی دنجی ایریشا رژماسیونیست و هلیجی دومه که اکسیفدین gündüz ایرانی پشتی کو و برخودان نشان دا و رژماسیونیست به داخواز امریکا آگربستی که خواست و آنها آگربستی هید دومه براستی دناو روژه ده جار دو خبر جا آژانسا درباس بون آگربستی جا عالی رژماسیونیست و حاتی اخلال کرن حتی سروک امریکا ترامپ شیوه قبول کرد گو من پیرا خو خیدان دیه به نتانیاهو را گره سیلحی خو بکشینه لیش بو کو و جرما نتانیاهو و شیره دوی هر دو عالیاجی اخلال کریه لیبلی ناوه هر دو عالی اخلال بکن اول یک اخلال دکه یعنی آگربستی رژماسیونیست اخلال کریه بله ترکیه جی دوی مسئله ده جیه که وی جدا هیه سروک کمار اردوان و رایدارین حکومتی آنالیستین ترکیه پشتی کو شر یاجی ایریشا رژماسیونیست گربو لهمبر ایرانی و سناریوی خبردان پشتی ایرانی دورا ترکیه و ترکیه حتی رابو او رقم خوی فرمی یه لشکری هیزا ترکیه چخاسه حتی سرفرماندار ترکیه چون سینور وانه هن امبیجن تفتیشان کرن لوی در هنک لیکولینان کرن یعنی و احتمالی هاته خبردان ترکیه دوی مسئله ده لکه داره
Türkiye muhabın yani maalesef muhabir için bir mesele de lütfen hatta Kemalizmiye. Ne lütfen hatta Kemalizm İslamiye. Cibo hatta kültür Kemal Xaraya lütfen hatta Kemalizmiye. Yonise jibad jmu kabul nakin. Yani hatta ko dema Siyonizm buvan benede buvan nehe avana Siyonita jibad jmu kabul nakin. Binerin hatta ko İran'de لحيفا خص حيفا باجارا كي إسرائيل لبر بحري لوي دري دانو سندن تشد بكشتيا بجميع و أمبر إيكو جميع كدرن لوي دري تشنا دبن دينن جميع تركيا حتى كو روجا إيراني لحيفا خص تركيا تجارة إسرائيل قد نكر يعني أنبياء باش بزابن تركيا لترخطا كماليزمي ريد مشينه ده كماليزمي ده سيونيزم نجمي وانه سيونيزم قبل قهوانه ابونا كماليزمي جبو اولهيا سيونيزمي انبياء اول باش دانبن لسياسة مدار اخ بارتي دبين و يدي بشي ايراني او ورا تركيا وده ابيا قوتنا رحمتي اربخانه رحمه خده لبه herkesi ek hişmend be, ek şivi serivi be, ek akli serivi be ve hoş fem be zati dora Türkiye'yi. Evya yani veya tezanin yani rejima Siyonist ve hedefavi heye lebel mukabele ve da çı tekirin ya jî çı kemasi heye çı naykirin. Yani Türkiye hatta ki Kemalizm ve halasına be Siyonizm eşka düşman kabul nake emvya zanıbın. Yani من ve gote Türkiye heji danusandına xwe İsrail domine ya bire xwe bibêjin adı doya Türkiye bi fermî balyozxane xwe ya İsrail jûl ve nekşandiye İsrail a Türkiye vekşand Türkiye mecbur ma wî kişandı ama bi fermî balyozxane Türkiye li wê derê heye ya bêjin yani xwedin ve bêjin Türkiye jiyê ku tê de ye li ser xeta Kemalizmê ye Hatta Kemalizmê de rejka Kemalizmê de Siyonizm birayê wan in min erin. İsrail û Amerîka êrişî Îranê kirin bi hezara vekî însanî wan dan kuştin. Türkiye, İsrail û Amerîka şermezar nekir. Got em bi hêsanî em bi tirsî em vê çi didomînin daxuyanek wiha nîşandan. Min ere Misrê Amerîka şermezar kir. Suudî Arabistan Amerîka şermezar kir di daxuyanê xwe de. Türkiye Amerika şermezar nekir. Yani divê daxuyana hatu dayîn bira milletê me baş lê godarî bike. Yani em vêya ji hevdû vexetînin daxwaza we ev e rejima Siyonîst şermezar dike li hember wê gotina dibêje lê piştî ku Amerîka êrişî Îranê kir daxuyanî û beyanatên Wezareta Karê Derve rast Amerîka şermezar nekir. Tenê got em ji vê em bêjin êrişê ji vê gengeşiya navbeyna wan endîşa me heye em ditirsin yani em endîşe bi me re heye lêbelê rast şermezar nekir. Yani gerek em vêya min erin em mêj xwedin bibêjin li ser vê êrişa Amerîka ku Îranê hat kirin Suudî Arabistan Amerîka şermezar kir Misrê Amerîka şermezar kir ama Türkiye şermezar nekir. Em dixwazin ji gelê xwe bibêjin Türkiye erê îro AK Partî di serî de ye lê derî de eskerî de meseleke ye. Ajetvan yeke li araç komutanî yekî de neye. Îro erê serê Türkiye AK Partî erebê dajo lê araç komutanî ne AK Partî araç komutanî Kemalizm gerek em vêya ji hev dixînin. Yani îro Türkiye wek em car dibêjin di xeta Kemalizmê de rê dimeşîne. Binêre Amerika û İsrail o qasî li vê derê tên qereqolê xwe bi cîva dikin, tên feîlê xwe li vir dikin, Türkiye heta na dengê xwe ji wan nekiriye. Mîsalen hate gotin got ev radarê li Kurêcikê ev agahiyê ku dîtîne dide İsrail, Türkiye bi tundî got tişek wiha tune ye. Paşê deket ortê ku vê tişta di naviya saniyekê du saniyek tê yani tê ji dide Amerika û Amerika jî vêya ji bo parastina İsrail bi kar dîne. Yani sistem ev peyva ku Türkiye dibêje wan derew dixîne. Türkiye bi heft nava xwe
به İsrail به امریکا گریداییه یعنی برای کس نبیجه ولا دورا ترکیه تشکوها اویا سیاستمدار جبو خاطر که ملتی که وی درا بخابینن ویا دبیجن اما ماده که هند دبیجن دورا ترکیه و چغه او تشتی که ولا تینوری ایران لهمبر ایران تشناکر برا لهمبر İsrail اف تشتی هم بکن برا لهمبر İsrail کمینا دینن لهمبر İsrail سیخورا دینن ایرو براستی سیخوری که İsrail دل ترکیه هنه از باور ایران تنانه ایرو وانه که هدا پاری آنیزمان که همولاتی ترکیه نه و همولاتی İsrail'in وش ترکیه درن İsrail لشکری دکن لور مسلمان دکجن را یک حبه گرتن را یک حف وک ایران دکه بروان دال قینن چکه وات نیه بنره اره سیاست دوکی چنا دبیجه لتحولی خواه و اجتهان ناکه برای ملتی ما به اب خاپانه که سیاست مدار نه خاپاندن اره سیاست مدار دبی وان شیرینه چنه خوش دبیجن دبنی ده ام دنیرن خطا کمالی می داجون سیونیسا ده پاریسن یو یک کس کاره که ترکیه یکی سیونیست بکشه هلا اوی ببینم ولی ترکیه دنیا تمام خرابه که اوی بمدن نشاندن که ترکیه ده سر سیونیزما چقاسی هرسه جوان حفظ که چقاسی وان محافظه که بنره وان انسانه که ولایت ترکیه دجین و لشکریه İsrail dikin o sigortiş İsrail dikin gelo çel hava jvanat ne bindeskirin çel hava ticaratan kutubiye çel hava van itana nam nişanamati eşkere kirin ve vay van itana hainin düşmati merdikin ve vay van itana boğan bavar nebin hatta kiuha hatikirin na dibejin efendim İsrail pişti İran ve Türkiye khe li mukhabil emdinlerin ev khayine que Türkiye'de derin Filistin'e hadara Müslüman tıkıcın yek habevan natiye tedeskir'in natiye binçavkir'in o van nexsre mahkeme. Eviya nerastiya vane yani bırak ev siyasetmedar gelime ne khapinin raste dora Türkiye'ye li Türkiye zbo khatı ku İsrail İreçi Türkiye neke hatta na ez bavar nakib ku tişteki kirne. Avana çelokun te gotun maalesef milletin meşi van peyvati kapandın. Yani burası ev jiheye beli Türkiye jibo rejma siyonist belki anha vakt taluken naye hasibandın. Lewra Türkiye endamı NATO'ya seri NATO'ya da Amerika heye tamamı tesisên leşkeriye Rojilata navîn yê di nav dewletên alema İslamê de hatine tesis kirin li serê wan teva Amerîka heye belkî ji vê hêlê ve anha rejma siyonîst Türkiye ji xwe re tehdît jî navîne li belê Türkiye siyonîstan rejma siyonîst wek tehdîtekî ji xwe re dibîne em wek hemalatiyekî vê meselê dizanin vê meselê hîn dikin agahî û em bêjin malûmatên destê dewletê de hê pir zêdetirin. Van agahiya serokkomar dertê xeber dide divê rejima siyonîst me xistiye hedefa xwe em dizanin dixwazin derdê wan Tirkiyeyê jî piştî ku vê talûkê zanîn wek Kek Seyfeddîn jî behs kir Tirkiye bi awayekî ku wê rejima siyonîst bide tirsandin gavên wiha dîtbar gavên balkêş navêje heta di ser ticaretê da di ser bürokrasiya derva da pir zêde hevdû naêşînin yani Türkiye rejima siyonîst naêşîne ji ti aliyê ve jî ev jî tirsekî me re dide çêkirin tirsa çi tirsa ku devê hikûmetê û kirinê hikûmetê devê rayedara û kirinê rayedara ji ber ku li hevdû nanhêrin sibêro dema ku ev mesele hat berderî weçaxê ew ê çokê xwe xin ew jî belkî feyde neke tevî ku İran 45 sale ji 4 aliyeva embargo hatiye dayîn li serê ew jî ji ber ku Amerîka û rejima siyonîst dijberî hevin dijminê hevin
تەوی کو ئەوقا تدبیری خواستندیە ژی ئەم دنهێرن کو استخباراتا رژماسیۆنیست تەولی یا ئەمریکا دناڤبەینا ئیرانê de çawa xwe bicî kiriye, çawa fermandarên wan, çawa rayedarên wan taxîb kiriye, ew avahiyên wanî leşkerî, stratejîk, yê nukleerê tewa bi dest xistiye. Ji bo Tirkiye jî ev talûke heye. Ji bo Tirkiye jî ev xebat hatiye kirin, tê kirin. Belkî pirê ji aliyê dewletê ve agahiyên veşartî, agahiyên dizî, agahiyên ku divê bi tenê destê rayedaran da be, belkî anha destê Netanyahu da be li ser masê Rûdinê xeber didin li serê. Mesela ku Hüdaparê anî rojevê hemelatiyê Türkiye û hemelatiyê rejmasyonîstin tên li vê der tatîlat dikin, li vê der dixebitin, li vê der malên wan hene Rûdinên vana ne bi tenê tên tatîlê, ne bi tenê tên kêfxweşiyê. Ji bo kêfxweşiyê ve دەوێت لێ ئەوروپی زێدەتر جازیبن، دەوێت لێ وەک یونانیستان، وەک قبرس، وەک ئەمریکا ژوانرە وێ چێتر بە ینی چما تێن تورکیە وها خەباتێن خۆ یاژی تعتیل بناوێت تعتیلێ لڤاندەرانە ئەوانە تەv ئەلبەت ئەمێ بپرسن لەورە ئەمژی وەزیفا خۆ دکن، ئەمژی خەباتکارên medyayê van pirsa ji hikûmetê dikin. Belê İranê li hember van her du hêzên xort tenê nebû, kêleka wan İngiltere jî hebû, Fransa jî hebû, Almanya jî hebû, bi devê xwe jî, bi siyaseta xwe jî, belkî bi maddiyatê jî piştgiriya rejmasyonîst dikirin. Lêbelê hêviyeke wiha bi van hêza çê nebû ku wê bi füzeya vî hikmî bike İran. Lewra ji aliyekê ve rejmasyonîst û Amerîka firok û teyara û bi ser İranê de bombe dibarîne. Tevî ku di sînorê dewletên ku xelkê wan Müslümanin û em bêjin serokê wan firotîne. Di ser wan de tê li İranê dixe û vedigerin ciyê xwe ya jî tesîsê leşkerî wek Qatarê, wek hinek deverên ku li wê der Amerîka dibin sîwana NATOyê de xwe bicî kiriye. Ji wan de re radibin û li İranê dixin. İran îmkanekî wê wisa tune, ne em bêjin teknolojiya wê heye, ji xwe dibin embargoyê daye. Ew jî li gora xwe füzeya çê kiriye, îmal kiriye û bi van füzeya vî hikmî dike. Ev jî pêvajo û seyra vî şerrî anî vê der. Yani yazdero rejmasyonîst îdare kir di ber xwe da. Heta di çar û pêncê şer da, di roja çara roja pênca da hin analîstê ku em bêjin hayû gumana wan ji aliyê leşkerî ve jî ji van dewleta heye vêya digotin dozderoyê İsraîl wê dikar be di ber xwe bide. Bi vê hikmê ku İran bi ser wan de füze dişîne. Lewra ser İranê de em bêjin Qubba Hesin ku dibêjin ji xwe re ava kiriye ku ji derva ve êrîş têne rastkirin, ew jî bi füzeya van êrîşa berteraf dikin. Tenê dozdero dikare di ber xwe bide. Rast bû roja dozda êdî pes kir û agirbestiyê xwest. Ev jî vêya dide nîşandan pêşeroj êdî wê li hember İranê hin gavên nermtir bêne avêtin. Ez wiha dixweyînim. Ev cervandinekî bû ku İran çok danîne erdê û vî hikmî nekirina. Wê rejmasyonîst ne bi tenê van êrîşa bimana, belkî ji aliyekî din jê dîsa rejima li hember İranê hin êrîşên xwe bidomandina, belkî tevliheviyekî nav İranê bixwestina saz bikin. Bi vî şeklî lêbelê îro roja ku em tê dane, roja dozda agirbestiyekî hatiye êlan kirin. Ez ê anha derbarê vê meselê de pirsekî ji Kek Seyfeddîn agirma bikin. Kek Seyfeddîn îro roja ewil, roja agirbestiyê belê hê şert û mercê agirbestiyê derneketine bi rastî. Yani dewleta li ser çil hevdû kiriye, çand ro wê ev agirbestî bidomîne, her du alî jî bidomînin.
لگور و سبه و چه هبل پیشیامه او آگربستی و قایم به کرن و به بردوام کرن یا به شکلی که هر دو آلیجی شر وستیان نخواستم رژیم سیونیست و او که ماسی خو جاره کدن ام بیجن پینه بکه و جاره کدن ایریش بکه شو ایران ویاد بیجه چه گاوه که الهمبر من ایریش نه کرن اجی برسو نادم اجی جواب نادم لگور و اوی اف بیواجو چواب دومه فاتح ویگا و حتی که رژیم سیونیستا امجر بیجن یعنی گریکا که قنسره ناب ولاته اسلامی دا ناب امتا اسلامی دا دما گو ولاته مسلمان الهبدو پار بکرن انگلترا فرانسا امریکا و حوالی خون قرقوله که خود نام مسلمان دا دانی یعنی امریکا جویر خی دنیای هر دم نکاره وری نوی ده ایریش مسلمان ها که ایگو بیاوی نا نکر لوانا بخی انگلترا هر دم نکاره وری وی ده ایشی بکه لو راوخته گو اف دولت الگورا خصاص کرنا و هنک انسانی الگورا خودانی نصر سری وانا که چی گوتنا گوتی هون دموقراتن هون دموقراسینا هون سری خونا هون آزادون هون حربونا هون جو عثمانلیا و جو سلطان و جو قرال و ملکا خلاص بونا ما هون حر کرنا و وعدا بفا سوزا عرضا مسلمانا سینور دانینا پارچه کرنا هفدو بحربا کرنا و الگورا خوانک انسان دانینا سر سری وانا که حکومت سازی کرنا ود مشینه اف yani duri huzure kuçke İsrail kuçke خوشی که آلی ندنی و مسلمان آتا گریدانا لوی مال خدانی نا قرقول خدانی نا پیشان دولت مسلمان دما گو دیا امریکا و اوروپا نکه بی صیفو بردنه بی صیف بردنه yani mesela وقتی گوتن گو ده دفعه مدد پشتی ایران ترکی هیا ابنا برینها قرمه ترکیش خو هنگ جیش کندرا مثلا او طیاره گو F-35 F-35 گو دانا رژیم سیونیست اف طیاره ترکی شرکتی هایی درخسته neden ترکی اف 40 سال لسر ایران امبارگو داتینن پرای بیناتی لگورا خوش کندنا استخو لقطر لبلاشك عرب ملكلاري للسعودي لأردن لمصر لهاوير دوري هر دولتين مسلمانة عسكرية خو لشكرية خو جيه خو شي كرنا يعني يك دولة شفانا دما قوت لابطي ليات تهندروي ويدا دربك لشكري دكن وحكومتان نلقورا ويتدنا عردي حكومتك القورا خو تينن ساز دكن ودي ساجيوه دولته وعرضه چتكن وينا ويتبجن لگورا خود اداره دكن المسألة إيران قومبيج نف أغربستيا هناوي بردوان بي دما گوزانبن إيران وهو بلاخو فرق ولا واخي وأغربستيا بردوان بكن وأبجي هيا أغربستيا هنا قوكرنا نقو سفرقو إيران زورا ایرانی برنا آن ایران صافی کرنا نه جبرگو چف و سلاح سیونیستا خلاص دبن کن دبن و هر سیونیست جی که کیملکی وی هنا یک جه متابعه دولت رژیم سیونیسته یک جه جی که متابعه دولت کا اروپا یعنی دولت کا دولت ترکیه بورینه دما گو اگر دست پیدا که چهار دست پیدا که اب سیونیست نوا و دولت ترور دا و رژیم ترور دا اب باز دادن چانته خود ملی خود کن باز دادن بله یعنی شوی قرقولی ترد کن وکا مشکی گو آب بن قلاوانا که وکا سپهه که چه گو دومان دول وازیده ببه دی جریه خود تر کردن بازه. بله. مساعدة ممكن كيف سيفدين أزبي مسألة تماشوان را حافظ كيف كم كيف سيفدين بعثا مسألة ك أمبيجن بالكشكر تماشوان هجاد رجمة سيونيست عرضا كود بن إشغال دايه 8 مليون إنسان نجوانا 2 مليون
عربن او جی دبن اشغالا سیونیستا دا مسلمانن دبن اشغالا سیونیستا دا دجین 6 مليون رجما سیونیست همولاتین وان هنه جوانا yani vana em dikarin bêjin bi tamamî di nasnameyê wan hene hem nasnameya wanî ku jê re dibêjin İsraîl û îşgal kirine ew der kimlikekî dane wan nasnameyekî dane wan hemwelatiyê wê derin hem jî bi şeklekî ya Türkiye ya pirayî Ewropa dewletên Ewropa Amerîka li wê der jî nasnameyekî wan heye yani ev jî vêya dide xuya kirin ku ew jî li wê erdê xwe aydê wî erdê navînin xwe di wir da bi asayî bi ewlehî navînin xwe li wê der ew ê rojekî berî wan din ew ê rojekî wan ji wê der nefî bikin ew ê rojekî bi wê tirsê dijîn ji ber wê temamî di nasnameyê wan hene ku rojekî qewmî em dikaribin bi rihetî birevin herin xwe bispêrin wê welatê xwe yê didiya di vê şerê ku rejima siyonîst dest pê kir û Îranê cewaba wan da 11 rojî de 700,000 rejima siyonîst hemwelatiyên wan ciyê xwe guherandiye ji bajarên xwe bi şeklekî ya derketine dervayê dewletê dervayê erdê ku dibin îşxalê dane ya jî ji ciyê xwe çûne ciyekê din ji xwe rejima siyonîst îzna wanî derketina derva jî bi rihetî nade heta teyarê xwe jî tevî dabû seknandin hê jî wiha ye eviya me dide fehm kirin Yahudî siyonîst li wê der îşxal kerin ew jî bi wê tirsê li wê der dijîn û ew jî ne aydê wê derê ne kekse xedîn xeberdana xwe kerem kin bidomînin 10 deqe wextê me maye em divê Gazê jî xeber bidin me di beşa ewil de behsa operasyonekî kir Hamasê li hember rejima siyonîst leşkerên wan kemînekî daniye me gotibû 7 leşkerên siyonîst kuştiye di wesayetekî de hejmara wan derket 8 di dora 15 kes jî birîndarin evê mizgîniyê jî em careke din bi mêvanên bi temaşevanên xwe re parve bikin kerem kin di 3 deqê dijî ser Gazê em xeber bidin rewşa Gazê ew ê çawa beş sivê pêda agirbestî ku hate tesîskirin li wê hêlê çi diqewme Gazê divê dema henekî de tiştê got hatiya tiştê got ji destê siyonîst de hat di Gazê de kirin heta ew însanê got diçûn ji xwe re ji bo çiwalek arvan bênin ji bo xwe ji bo mala xwe ew dahî yanî ji destê siyonîst de hat piştî got siyonîst de ber Îranê lingê xwe paş ve avêtin û piştî got Amerîka got siyonîst îder besa yanî hûn ji xeta xwe derketin û ji xêza me derketin hûn zêde çûn pêş de çûn em hew qîmametê bê siyonîst rabû agirbestî xistine holê ji pişt vênakê jî ra wê Filistîn têkeve holê wê temamê yanî heta ew müttefikê siyonîst ê weka İngiltere ê weka İtalya weka Almanya dahî wê bêjin çi gotin jîkê got çi îşê me qerêj he ê serû Reis Cumhuriyê Alman got got çi îşekî me qerêj pîs heye got va Yahudiyan dikirin heta devokê Amerîka di Birleşmiş Milletler yani Yekîtiya Milleta da halo got tamamê sebebê şer û hevçûn û xerabûna niha sebebê wênekê got siyonîst in dora çi got devê me ji devê me filîtî bê hemdî çê got yanî ew jî dê famê got ew jî siyonîst hatina qiretê de pişt vêna wê çi bikin tiştekî got siyonîst bêjin bi wela ji min re tehlîke arz dike mehneka wilo jê re nema mecbûr e ev ê jê re bêjin pê siyonîst bela xwe ji Gazê vekirta pîrek û zarok text qalandin tê ji pêş de meselê me jî têxê belayê ev dûle berdewam bike em jî mê hêza xwe pişte bikişênin yanî qereqola wanakê dixwaze dora xwe fera bike ew nadibêjin kî ferabûna zêde ji te re nabe tu weka me tê hereket bike وقتی زده ما حرکت بکنه اما تا دوا بردن
tabi faksayını tüm destemedi. Bu hatıroloji ve peyva ve gazete iştahlandın. Yani zamanı temaka nezik tabi agribastik nehacı teştahlandın ve çebi beji. و افجیکایا یعنی جی غزه را جی فلسطین را ازنا خدا دپیش دا یعنی شوقات دولتی شوقات آزادی خویاکتی لورا او اتفاقا کفری نچو سری او تشتی گود گوتن زکی خدا او اگری خود تفت خس نقولی کشتنا گو کشتنش خوکر فراغو آنیش خو فرانینا چه دستیواتش که گو مهنکا گوانا که غزه دا و انسان شهید بکه نمایا بله یک سیفه دی مانا و آبا به 6 دقیقه خوازن در کبن اما و نخواست سیونیست در کبن اما مزنی وان او بیجنه به در کبن و جینا دا قرقو نخو بهلی خوازه جینا دا خوازه در مانا و آبا یک سیفه دی gündüz لسر غازه اونجی کرم کن 6 دقیقه ممایه پشتی ملورا وشانا زندی و دوام کرد تلویزیونی ده حوالی مجیل بندی منه یعنی او اگربستی و تأثیر و چل غازه هبه و سیونیست بوی امبیجن حالو و روشاک و کتنی حالی نخوش و غازه جی امبیجن هیویه که وک اگربستی یا جی دریه کو خوارن و امبیجن احتیاجی وانی دن تکفن هندر و پیک بیانه یعنی انبیا بیجن دبی توباری دی حتی که مرشکی ببینه کنگی ریوی مرشکی دی توبای قدیه ایرو وقتی که ایران قوتی به لهم بر اگربستیا ایران و اسرائیل او پیک بی یعنی اسرائیل وی بترسه که ایرانی خود لسر ویجی امکارن ویجی بیشن جبو خاطر که ملت گازه بتنه مانه سر وی عردی و لهمبر اسرائیل نکات چکی بکن اما بیجن وقتی که اسرائیل هل بشینن نکات اوقاتان تنه آگه بستی وی لگازه چه نبه والا خود بدنه اسرائیل ایرو حربکی پرقریج دا آجو انسانی ورا ببرچیبون دا کشتن برچیبونه وقت فیلها کی پکتینه وان انسان برچی دهله و پاشا چه دکن شیطانیا کی وها دکن ج ملت اغاز دبین وای لوی درا و الیکاریه کی به داین جوره و آبان بدن و خارنه بدن و ملت بهزار انسان فقیرن روجا برچی مانه لكن نوزا وانه برای خودن او جیک او خارنه بدن وان برای خودن و درا و اسرائیل وکی هر دمه شیطانیا فا نشانده ده بستر وان انسانه به سوچ اجبرچینا نوزاوانه و سویلن تشتکی تسوانتنه با مصر بانده بارینه یعنی امویا حیلت دبینن اسرائیل اب وحشیاتا فا لبرچابه انسانا تمامی انسان ده نشاندن و یک دولتا کی طریق البار ورانا که نابه توچی دکی یعنی حرب کی حربا فا به شربان عربکه آن انسانه به مظلوم تشما بوان شردکی یک دولت کی ویچ شهان نابجه مالسف یعنی حتی که ملت غزه بسری خوابن به تنبونه خوابن و اسرائیل بسروانا بماجی ببارینه بسروانا جی آگرجی ببارینه و چطه بکن یعنی براستی اسرائیل دخوازه که ملت غزه ملت فلسطینه ایدی به کمکجی بین کشتن نک اما بجن 5 حبس فراتن کشتن 10 فراتن کشتن او دبین برا ایدی بحضار ایران جبرچینا بین کشتن و بیزاری بین کشتن اویا بما ددا زانین وکی که رحمتی ارباخان خود جرادی به رحمه خود لبه لبه اسرائیل جهیزه فهم دکه جقوته فهم دکه جپیوه فهم ناکه یعنی چوا ایران هزاف و قوتا و نشان اسرائیل دا و اسرائیل وکی وکوت 12 رو برخداش 12 رو شنه گاوا و پاشا آبی صریف توانج ایرانی ره او جایه هزدکی وها قوتکی وها جبو خزه جبو فلسطینی و لهمبر اسرائیل صریف راکه به ایدی بس گاوا کدن بابجی و امی بسرت دا بومبا ببارین او چاقه و اسرائیل جپیوی فهمکه و چاقه و اسرائیل و بده پاش
بله إسرائيل يعني أم كرتاسي ببيجن إسرائيل حتى كو إنساني دكو جير كار دبينه أبي وحشياتا خو إشغال كريا خو بدومينه منر لسوريا جبو درزيا بومبا بسر حكومتا سوري بارانده إيرو هم دنرين كو إيران وقت بومبا بسر بارانده وان إنساني درزي نهشتن خطيخن سغناخا نهشتن خطيخن تنالا قوتو هم درد سكنن برا بومبا بسر ودا بباره بله يعني منر أبيا دروتيا قلشتيا خائنتيا سيونيسا بمدن نشاندن وان کسی که ایرو پشتا خودتن سیونیستا وید به امید دولتی که آوا بکن برای باش بزنن سیونیستا وقتی کدن تنگاسیه کدن پیست تنگیه وی وان بفروشه و وی وقت پرکی هندکی وان خرج بکن کس برای هیویا خب سیونیستا نینه آنجا شیطان تنه هیویا خب سیونیستا دینه انسان که عقلی و هبه وجدانی و هبه هیویا خب سیونیستا نینه کتتی به ببیجن بله مالا اما از هیودارن اوی مسلمان گیش ببین یک اوی او وقت بالیوزا که بسر سیونیستا به داخستن İnşallah ve rojaji cümle dura bit nafdi. Malava va kek Seyfeddin Gündüz u kek Seyfeddin Arman خدای خرامزم که خدای جوار رزیبه. خدای جوار رزیبه امانت خدای. تماشاوان نیجا ام هاتن داویا برنامه خو حتی هفته کدن ببینن خیر و خوشی دا امانت خدا بن.